dukikijwe n'ibimera byinshi bivura indwara zashoboye abaganga benshi. Igishimishije kuri ibimera bivura nuko gutegura imiti yabyo byoroshye, ntibisaba gukora ingendo ziruhije ngo wige ubumenyi bwo kuyikoresha. Ushobora guca akababi k'igitenetene ukagatapfuna ugiye kuryama kakakongerera ibitotsi byinshi, ndetse kakabasha kukongerera intanga n'imbaraga zihagije wasa n'inkike ukizihirwa n'ikivi. Ibimera bivura ni byinshi, ariko mu nyemerere tuzenguruke kuri iki kimera cya romari wakoramo icyayi kivura indwara ibihumbagiza. Biragoye kubona ikirungo kimeze nk'iki warungisha ibyo kurya bitandukanye, kandi ukaba wagikoramo n'umuti wagukiza amavunane yose. Iyi channel ni Uburyohe Life TV. Duhagurukiye kubagezaho ibiganiro binyuranye bivuga ku buzima gusa. Abazajya bakurikirana ibi biganiro buri munsi ubuzima bwabo buzabongerera uburyohe gusa. Bazasobanukirwa neza ko imiti baturanye nayo yabakiza indwara bari baraburiye igisubizo. Maze abo byashobeye badusange muri Relax Life Center, ivuriro rikorera hano mu mujyi wa Kigali ku Kimironko hafi cyane y'urusengero rwa Foursquare. Iri vuriro ryaziye igihe kuko abarwayi benshi basigaye baririmba ubuzima buzira umuze nyuma yo kutugana bakanguhirwa n'ubuzima bwabo. Nimumfashe dushimire babahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye havari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongera mirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bafite hydrotherapy machine yirukana ibinure, amaraso agatembera neza, ikaringaniza umubyibuho ugacukubiri n'indwara zikomeye nka diabete. Hari kandi detoxification isohora imyanda mu mubiri, dore ko burya 30% by'indwara ziterwa n'iyo myanda. Bakagira fitness machine zikangura ibice by'umubiri bidakora neza, bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Relax Life Center, inzahura buzima. Ku Buryohe Life TV mukuramira ubuzima bwa benshi twabateguriye icyayi cya teyi. Teyi izwi nka romari mu Gifaransa cyangwa rosemary mu Cyongereza. Ubusanzwe abenshi tuyizi ikoreshwa mu guteka umuceri, icyayi n'ibindi. Nyamara kandi uretse kuba ari ikirungo, ni numwe mu miti wagufasha mu kurwanya no kwirinda indwara zinyuranye. Teyi ifasha mu gutekereza neza no kwibuka cyane. Uyu ni wo mumaro wayizweho cyane kuko abayikoresha bose bafasha kwibuka cyane, kubongerera ubwenge bwinshi ndetse n'ubuhanga. Ifasha ubwonko kwibuka cyane ibyo wabonye ndetse no gufata mu mutwe. Ni umuti mwiza no kubageze mu zabukuru kuko barinda gutakaza ubushobozi bwo kwibuka n'indwara zibiturukaho nka Alzheimer disease, indwara itera kwibagirwa ibyo waruzi byose, cyangwa izindi zitera gusaza k'ubwonko. Teyi itera guhorana akanyamuneza no kurwanya stress. Impumuro yayivugwaho kongera akanyamuneza no kurwanya guhangayika kwa hato na hato bya buri kanya. Ibibabi byayo kimwe n'amavuta yayo bikunda kwifashishwa mu buvuzi buzwi nka aromatherapy mu kurwanya stress no gutuma umubiri umererwa neza. Teyi ituma amaraso atembera neza, ikora mu gukangura umubiri, itera ikorwa ry'uturemangingo tw'amaraso dutukura, ituma abasirikare b'umubiri bagira ingufu bakaniyongera, no gutuma amaraso atembera neza muri rusange mu bice bitandukanye by'umubiri. Ibi bituma umwuka mwiza ukwira hose mu ngingo, bityo zikarushaho gukora neza. Si ibyo gusa, kuko amaraso arushaho gutembera neza mu mubiri, ni nako intungamubiri zigera mu mubiri aho zagenewe kujya. Teyi ifasha kurwanya ububabare. Kuva kera iki gihingwa cyagiye cyitabazwa nk'umuti ukiza ububabare, aho ibibabi byayo byagiye bikoreshwa mu kuvura ububabare bisigwa ahababara. Ni buryo ugira uburibwe mu gice kimwe cy'umutwe bizwi nka migraine, ibibabi byayo bishobora kugufasha. Teyi ifasha kugira impumuro nziza mu kanwa. Teyi ifite ubushobozi bwo kurwanya mikorobi, bityo igakora nk'umuti mwiza urwanya impumuro mbi mu kanwa. Uko bikoreshwa:
fata ibibabi bicanire mu mazi uyungurure ujya bari ukoresha woza amenyo. Ibi ntibivuze ko ugomba guhagarika indi miti y'amenyo ukoresha, hanyuma unayajundike mu gihe cy'iminota 5 ucire. Biba byiza mbere yo kuryama nijoro kuko nibwo mikorobi ziyongera cyane mu kanwa. Teyi ifasha kugabanya uburibwe bw'igifu. Teyi ni umuti mwiza ugabanya uburibwe bw'igifu, constipation, kugira ibyuka mu nda, bimwe bivuga tukibeshya ko ari inzoka, ndetse no kwituma impatwe. Gukoresha teyi mu byo kurya cyangwa kunywa bikugabanyiriza ibibazo bitandukanye mu rwungano ngogozi. Teyi ifasha kurwanya uburozi bw'umubiri. Teyi ifasha mu gusohora imyanda n'ubundi burozi mu mubiri binyuze mu nkari. Mu kongera uburyo umubiri usohora amazi binyuze mu nkari, bituma n'umunyu mwinshi, indi myanda kimwe n'ubundi burozi nabyo bisohoka. Teyi burya inarinda umwijima ku bantu barwaye cirrhose kuko ifasha mu kuyigabanya no gukiza umwijima vuba igihe uyirwaye. Teyi ifasha mu kurinda indwara zibasira uruhu. Teyi ituma uruhu rudasaza rugahorana itoto. Ibi bijyana no kurinda uruhara no gupfuka umusatsi, hano kuba ibibabi byayo mu mutwe. Teyi irinda kubyimbirwa kubera ibiyigize carinazole na acide carinozique birinda kubyimbirwa bikomeye, biyiha ubushobozi bwo kurinda rubagimpande no guhururwa mu mitsi, kimwe no kubyimbagana mu ngingo. Ibi bikaba byakurinda indwara y'umuvuduko ukabije w'amaraso, kubyimba ingingo cyangwa izindi ndwara zibasira ingingo, arteriosclerose. Icyitonderwa, abagore batwite ntibemerewe kuyikoresha. Icyakora kuyinywa mu cyari nkeya babikora, kimwe no kuyirunga mu byo kurya. Ariko ugomba kugisha inama muganga. Ikindi, kuyikoresha ari nyinshi bitera uburyaryate. Amavuta yayo ntagomba kunyobwa, akoreshwa gusa mu kuvura ku ruhu. Mureke twinywera icyayi cya romari dusigasira ubuzima buzira umuze. Kandi niwumva utari kwihutira kugera ku buzima bwiza vuba, ntuzabure kutugana muri Relax Life Center hano mu mujyi wa Kigali ku Kimironko, hafi cyane y'urusengero rwa Foursquare. Tuzakuvuga uti rusigare wumvana indwara abandi bataramenya. Uyu muramizi waje atugana hamwe n'ibimera by'iwacu, turambana ubuzima buzira umuze. Mbaye mbasezeyeho, tuzongera kubonana muri video y'ubutaha.